blind dates obokade ukhona umkhankaso kwawushaya ama blind dates lapha sakubona no Dumi Kokstad, o Limit, o Robot Boy njalo njalo. Iyayiqhamu ngaphi le? Wayiqala kanjani? I think ukubuka ubuhlwempu beindaba zothando nokuthi manje ngisho thina umfana ungamthanda kodwa kufanele ulinde kuze kube uyena mina ngiyiphasisi leyo nto ulinde umbana ulinde ukuthi asho ukuthi ufuna yakini wayifanele ulinde umbana yazi amanye amazwe amadoda ayama ngazi usiliphi lela lizwe le amulayina afaka imakeup abese enza imisindo ethile ukuthi akhangise kubantu besifazana abantu besifazana kube yibona abakhethayo yabona njengoba thina senze emhlangeni lapha naye kuba abafana abahamba umhlanga ngoba ngempela mababuka abafana ibona ekufuze ngabe benza yonke lento esiyenzayo abafana aba-strong abakhathali nina umbona mfana neyinkompe nina neyinkompe ezinkulu ezidlula thina ubone banezinqa nawe nje tjatha unonqa uyabona ukunaba abantu ithini kufuze ngabe siyakhetha la kahle kahle khona la kwaphambana khona so la ulindi but so ngiyakhuthaza nje ukuthi it's like u create awareness ukuthi nathi bekufanele